mwebale munonga bareba Promotamos TV kandi mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga mwebale kutureba abakata Saudi Arabia Burundi Rwanda Tanzania Kenya Rakai Isinyiro Tanzania Ibanda ezizona za district amena na Nensi so mwebale kutureba abakurikiza n'abarebi bakunda kuza munonga kandi tumukoranisha manu munonga mwana mukoresha intejo tukunda munonga so nabaretera umugenyo nako rwe rizoba kandi wabaretera kasya orakatuhereze yanzura amazina gawe abareba Promotamos TV amazina ni Edward Mbaho musongozwani wa gospel ningasoma kumangu ndindi n'abatangira mwebare tureba tujyahaje sana nyine amusi yantomeraho mihanda yaje nakunda rubozi kare so urugambo rubahereza ruwabarete nimba manyisa ku nyomwe songozi kandi mu mutimani of course intuyenyiza mu videos wato mu interviews yari kanadinga abantu bamforomiga ngaruka GNTV ngabara musyamwe bari kumukunda wino ko maunakunda Edward Mbaho. Thanks for the love, I'm humbled. Nabaretereche songoro kisya chagira YouTube bacheta temana ganje then ndire mperera buri ombanye ni Promotamos I had tukafuna uka interview ka baitena kantumira ndiyo nikoresha songoro kwita Hamzaho ejo amusi Hamzati mugaba aracumanye ukakora video so ngati followinga kandi nakanagira ikinga so Hamzaho waronda Mbaho no bano tufuna live andikiria kandi atwine cyishongoro cyite kisya nanisha bangu tibashobora bariko bahereza kafe icyishongoro kisya n'amajeta temane ganje temane gawe temane gitwena ekipete man nagara hanga twine kuruka tukamusima ate icyishongoro ngatera Hamzaho najanti ndeka abantu tutagurremo atiza karcho so kutagura twatena times hata cyo ngo majera nibacheta timani ganje we timani gawe timani gitutwe niwe guruko simpero hanga icyo kabicugamye imwe wantumwe ku musima ego weza nikirunge into byone byo kuhira we yeso rantangaza bare byawe bare byanje nyakusingo kwe byatu terato cyahorugire iwereba iwayi obusinje na rukundo emigisha nembabazi atari weza we tetwakubasize atukorire bikuru byatugamse bihamogo mshija w'ibyakora nibitangaza uzo atatuhirezo mbabazi twareba twabaho twareba twakira kandi wakiriyo nako ebyombe ko tuombekire atuhira ko matungo emotoka twahindura twavugiro munambaza atuhire mirimo twafuna fizi z'abana diguri na masters we jamawe basiswire amosi wabano manya wakorire bikuru iwe nkwasatezanire ngari umuntu we so mwebale kutureba mwebale kula subscribinga mwebale likinga kandi kimukora n'ekyamanu munonga subscribinga likinga YouTube orone Mbaho ugarikoza Promotamos tera y'ekigaro sharingira mnyono wawe na Mbaho so ekintu mwebale kutwasaganya kandi mwebale kutureba kandi njya mutumuktureba tukabira takubaretera bisiya konko mugeze umurunga kutufollowinga ntubakunda kuza abantu bakata abantu ba Uganda yona ma subscribers nabantu bareba likes ntubareba comments nabantu bareba nsimba munonga na epsima bongerwa iwamara kusubscribinga gezo wakanto gako bongereyo sharinge ugarike ningo searching Mbaho abo mteko mchini so mwebale munonga kutureba aba Kenya Tanzania Rwanda Burundi Qatar South Africa Sudan narebicweke biyine twehingurize za ribindi za Mbara za Kampala za Kirura Isingiro Gweju za Rahama Ntungamo ndubakunda munonga kandi tubakunda kuza so nako bizana baretera Edward Mbaho kandi mwandu witu kandi n'umwana mulungi so nanisha umusiba ko president music industry abandesoro music industry basima bazi kutandikira ruhange kuha nakunda nora asajezo ntagiro mu industry kunka naboni mwebaza zo atogo nibari mwebaza ndekambanze nyabaze umuntu wa kwatiro nyabaza abazire banje of course abazire banje abanyiro kwa hina birendi bakamfure tsinde kubanga umuntu wotetegereza kugendo misho
tukabasa kuba asaje nani nyebaza bazire banje mwe bari kunyora babiro kwisinjiro mwe bari kubayo nyebaza mwe bagira bari ba supportinga abe bakora TikTok challenges. Thank you very much. I'm humbled. Abana bemba bakora TikTok challenge kandi mwena bukorecha muri mbana mukorecha man nonga bamba uno muntu murungi kandi abona abakunda abakora bakora TikTok challenge mbaho Timani Ganje Hamizaho kundo ya Ruhanga n'ibindi byo shongoro mwe bare n'abari banyambo premium pushinga music ari umuntu umutakasa kwibwa Sokoto Uganda ahori respect kubanga sometimes I think that ibintu byansoba mu byagera miti ajati atwokana mango ni babaza aiza ampushinga udeni itambara niyo amos ni kusima kubanga ateki itinzo tuchemerire mesaje tino tuchivire so mwe bari munonga no watasima na korecha man munonga toka sinigisi na ngo wari maraka yaga araba moonlight staff tutandikira director wayo na nabahanzi abantu abo bakambagira munonga bantu ya sente bampa sente na video ye ko izina akozire nabo bakabile mukono gubantiremo na nabanda bampagire nyina abantu a group abampire sente aroho abantu abajahera bampire sente ba provia barifkani mwe bona bampire sente ni basima aba group ni kaseri niyo na ramsia kaseri niyo kumanya so kamera abantu no yeza kwa ya concert de brande ero Timani Ganje kuyabi ati niza kuleta akesho ngo kuleta tingo za kagambe saheji tingo na kugrep taka hii. Then after that audio na video namaze kujukoya Timani Ganje iza tukwato kuikumi ne kwa ne shora abafani zanje mtawa mani mwe bari kumukunda kuza na mwe na binta kumanya mwe na nide mwe mukamori mu following. Then concert musaje organizing after that mwentera mwini ko mu Christmas nkaho mwini komwe umwana bari expecting exia nga concert ngo ari limbo mtatina ninye dini bahereza makapera kala kishongoro cyawe cyene Hamiza hiwe kora utaka wa mani future yawe wene isa kuba simati iwe shaba mukama abari kukugaya otaka watini wenye cyabarebe no simbura arabaka chugagaje nimanya bamboko zire wareba bitakurugamu rekote wa maskor hanga wawe na kumanya ruhanga tachera kantachirirwa eshayo wiyaika umjisha kwawe ni kwisha mwe bari kutureba mwe bari kusubscribinga mwe bari kuraikinga kandi bakunda munonga umugore cy'amana munonga kamudakora ibintu bitu tukabeta kuruteka ko ukarani bashabango musacinge mbaho Edward following music yeye kandi mabine za kosati mabine amabaga bashobora namba ya Yesu inamba yanje 0 kinani satu chena na mwera mkaga ya MTN 0 mkaga na mnana kaga ni satu chena na mnana mwenda. Those are my numbers. You can reach me every time that you need. Okay, imwe abine za concert imabi namabaga mabukwe ndo mweshongozi mabukwe na kamera zo kwate mukoro drones n'ibindi wara promotamo sini bani chikusi wala ibandikiria kandi maba Pepsi chitongore cyane cyagera munonga niyo soda y'inkunywa bati kunywa marwa kandi ma ukani mabukwe abo aba chitongore cy'amarwa abakira aba Nairo factory zintu bakunda munonga mwe bari munonga bohereza abo kuba nicyo kunywa bakunda munonga kandi bari kutureba mwe bari kusubscribinga no kora ine kinkwenda kongeraho nore ya musiki ko ibandike byose abantu umuntu kubasa kwabura umukintu tukamwebo abantu bana bakumpata mu lyrics zo ni bani nzandika kuko sometimes zo yetaga tayiwa ariho MC Kapoti wabare nimero mubino yo kunkora aho Dr Moses ubwo nawe nankwata mu bintu bya byebyo then hariho umwana no mweta DJ Najes ubwo mwana nasangwa hambara high speed bene no mukunda nawe no muntu wanje ubwe nyebasaba nareho go kurebana wa mukitwa nakwatamu leo nawe nakura musya then dekangarike nsime ubwo kunkora umuziki nsime mamweta nkabanza hero massive records webare then
deusi ekintu ati nwachi kwasiremu na temani ganje anizaho byona nwabi kwasiremu deusi nikusima. Thank you very much. Then na mwena bakumpa bura mwena. Okay, mwe bari munonga kutureba kandi ni nyangu n'ibyo na mwabi gurira ngeze mu Muronde temani gitu namana garanga ke cyishongoro cyeye kandi tubakunda munonga imurabe no muturebera warayikinga ukasubscribinga ningo kasacinga mbaho nabona no kore cyamani munonga nabari kutureba nabari kutukunda tubakunda munonga kandi yamaguma twari televisiya mwe bareje mwe bari munonga sisi